алейкум. Bu haberler programması stüdyoda Evgeniya Pekunova. Bugün böyle vakalar hakkında edeceğiz. Kiev'de Kırım'da insan haklarının bozulmaları hakkında esabat gösterildi. Kırım'dan koçup gelgen filmlerini nasıl toplayın? Edem Bekirov açlık ilan bilem. Bu vakta o osa deyicisi İslam Velilayev'ge aytkan, o Bekirov'ın tünevin koruşken, bu vaktandan beri olar 10 günden birlik görüşmediler. Çünkü Edem yataktan turip olamağın. Mabustan vaziyetini deyicey bizge izatladı. Его было 10 дней. 10 gün boyunca onun siniri sıkılıp kalganı için o 10 gün yürüp olamagan, 4 ayaklap yürgen, ayak yolga böyle insan gibi katnap olamagan ve aytkanı gibi sinirini blokada yapacak inelemeler yapkanlar. Biraz yardım etkendir lakin bütünlük geçmeyi. Tünyevin takkaçı odasına kadar özü barıp çıktı. Açık eğer yanı kapığa yolacak olsanız açlık ilan ederim ve artık beni şu komadan andırıp olamazsınız. Eğer or kapığa gidecek olsam ben bu yolga dayanıp olamam. Yolda ölürüm. Херсон vilayetinin sakini Edem Bekirov dekabrın 12'sinde Kırım Memuri sınırını kesip geçken arada tutup alınğan idi. Oğunusu silah ve patlayıcı maddeler taşıganında xabatlandı. Bekirov'un bir ayağı yok, şeker hastalığı var ve operasiya yürgene yapılgan. İyunun 11'inde Avrupa İnsan Hakları boyunca mahkemeye Rusya'nı acele şekilde Edem Bekirov'u hastahaneye getirmek mecbur etti. Kırım prokuraturası işgalci mahkemeci Natalya Şkolna kanunlarını ve cenk adetlerini bozganında şüphelenen bu mahkemeci jurnalist Nikolay Semina'nın işini baktı. Bu vakta Kırım prokuraturasının hadimi Igor Panachev'na aytты. Şkolna için şüphe altında olganına dair vesiha işgal ettirgen Kırım'a yollanıldı. Судья, грубо порушуючи Bu davanı bakkan mahkemeci gaba bir şekilde cenk müeyyidinde bulungan vatandaşlarını Korçalak mukavelesini bozdu. Çünkü bu mukavele ilhak etilgen topraklarda kriminal prosesual kanunlarını kullanmağa yasaklay. Dava esnasında kaba prosesual hatalarga yol koydu. Çünkü Mykola Semina sorgulamadı. Halbuki o onun kabahatli olmağını gösterecek deliller getirebileydi. Kabahatlangan tarafın imajcıları göstergen isbatlar isapka alınmadı. Mahkemeci 8'den 12 yılgaca mahkum edilebilir. 2017 senesi sentyabr ayında Ukrayna'nın kazanған jurnalist Nikolay Seminaga işgalci mahkeme 2 yıllık şartsız müddet bergen edi. Bundan qarı 2 yıl devamında ona cemaat faaliyetini uğraşmak yasaklandı. O Rusya territorial bütünlüğüne karşı yapılgan hareketlerde qabatlandı. Semina 50 yıldan ziyade jurnalist olup çalışaydı. Kırım işgalinden son o Azov'lık radyosu için çalıştı. Bu sene işgal edilgen Kırım'da 69 adam tevkif edildi. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin başı Eskender Bariyev böyle malumat verdi. Bu yılın yarısı devamında Yarımada'da 73 kanunsuz tintuf, 97 sorgu, 200 tevkif ve 381 kere işgalciler adaletli mahkeme akı bozgan. Bariyev'nin sözlerine göre geçken senege bakanda işgal edilgen Kırım'da insan haklarının bozulmaları artkan. По сравнению с первым 2018 senesinin ilk yarısına nazaran 2019 senesinin ilk yarısında bayağı artış görüyoruz. Tevkiflerini alacak olsak 2 misli arttı. Tintuf ve nezaret altına aluvlarını alsak 9-10 kere arttı. Yani biz bir tendensiya görüyoruz. İşgalci memuriyet tamir halk olgan Kırım Tatarlar, Ukraynalılar ve Ukrayna tarafdarı olgan semiddeşlerimizge nisbeten represiyalarını saklap kalganı çette tursun, o ketken sayın ep arttıra. Geçken yarım yıl içinde memuri ceza çıkarılgan olsa bile 3 kadın nezaret altına alındı. Dikkatinizni sonki zamanlarda siyasi mabuslarının hücreri ve şizolarda tutuluğu pek arkanına celp etmege isteyim. в картерах или ШИЗО. Ukrayna Türkiye'sizlik hizmeti Rusya için casusluk yaphanada şüphelengen Ukrayna vatandaşı tuttu. Bu vakta bizge hizmetinin matbuat katibi Irina Gitlyanskaya haber etti. Bu adam Zaporojye sakini iken daibel o poliste çalışkan, o şaksi yıllar siyasinden Zaporojye'deki siyasi ve iktisadi vaziyeti hakkında malumat toplagan iken, sonra o işgal ettirgen Kırım'a bargan, anda o Rusya hizmetçilerine malumat bergen. Çınavın o tevkif etildi, gelecek 2 gün içinde ona müddetinliğine bilecekler.
Ишгалже ел хазметінің хадимлері наркотик моделерден сархош ұлған троллейбус айдавжисыны тұтқан. Троллейбусы ел үзірінде сызықны кесіп кешкені үшін тотатқанлар, сонра айдавжи марихуана ішкені ортаға чықты. Айдавжи хабатыны таныған, оның давасы бойынша материалы махкемеге берілді. Ахмеджи Талуш рейсінің елжылары башқа троллейбуске міндірілді. Данный водитель управлял данным транспортным средством, троллейбус, был остановлен за нарушение статьи 12.15.64. Ешқал етірген қырымдан абитуриентлер Украина али оқу виртларына бюджет елдеріне кірмек мүмкін. Бөлеректен әм бюджет кірмек үшін весіқаларны бермеге етішмегендер, әмді паралы тесерге кіргендер іштірак ете біледжеклер. Кіріш компаниясы Қырым Украина мерkezlerinde июнын 3-ден башлап девам етмекте, о сентябрин 28-інде бітейджек, дайвел тек 10 июн 19-на бюджет формасы үшін весіқаларны бермек мүмкін еді. Закон Украины. Украинаның ижғал етілген топрақлар ақындығы қанунында Қырым секендеріне бюджет ері бережігі гарантия етілмекте. Аныше ақында Алитасил қанунында да сөз ерсетіле Қырым секендері Қырым Украина мерkezleri вастасынен 560 санла ферманға бинайын процедураға уйғын шекелді весіқаларыны паралы тасил шекеліне бермеге девам еті білелер. Ондан сон ариза язып, мен анып кешкен иш бұл екі қанунға асаслана білелер. Бұлтыр ве ондан верки сенеді Қырым секендері бұл фұрсатын файдаланды. Ахмеджеттен көчіп келген Яна Михальянс келімдеріні тоққы. Қырым ешғаледен евел Яна ресамлық ве дизайнен ғырашқан шымды ой Ивано-Франковск шерінде яшай. Оның Қырыммен бағлы қатырафлары ве оның яны изинаты ақында Руслан Халапов огренді. Бұ керчек бір ұстахане бұл менім ән бұйық қаяларымдан бірідір. Айтым бойынша аса керчек бір ұстаханем олмағаныды. Әндейсі әрші керчек ішті керия. Егер мана 5-6 ел евелсі айтқан олсалар, не тұшыме, не қайлымызға келмезіді. Мені бұйын аса бағым йоқыды. Ишғал башлағандан сон Яна Қырымдан көчіп кеткен. Напротив був госпіталь воєнний. Қаршы тарафта Арби госпиталь барады. Мен шу госпиталінің мүдірі вел башлығыны насыл чеки палып кеткенлеріні қатырлайым. Қолырына қыршмалар тақып белгесіз келемешеклер алып кетті. О малер бір қағылчым кыбы парылдап турайды. Тамамылы бір кейекли кыбы инсанын ақлы асла қабыл етмейді. Әркон уянғанда бұларының әпсі бір тюш кыбы бітеді білейді. Ми так побудували, заново побудували життя. Біз әршені ве аятны енідан құрдық ве әрше çalışайды. Мен іч бір шеге шекет етмейм, бегенем, хаялларым мында керчеке әйленді. Бақт менім артымдан хувалап етті ве тамам бұл ерде оны ташлап кетмеге істемейм демек мүмкін. Ми почали нову колекцію. Бұл менім яны коллекция мұла, оның ады Карпатларының чечегі. Я люблю орнаменти. Мен örneklerini pek sevem ve ömür boyu bütün halklarının örneklerini öğrenip geldim. Hususan boyalı resimlerde men onlarını başka türlü kullandım. Mendaysa her şey öyle bir aylanıp geldi ki, dersin bu koy kelimcilikinin beşiği, men bunu kelimeler vasıtasının özünü ifade etuf dep görem. Дуже тут красивий ландшафт такий. Bu yerden landşaftı dülber biraz dağlı. Elbette Kırım'da kekibi değil, lakin Kırım'a benzegen taraflarını kıdırdık. Tek tegizlik olmasın, daha benzer bir şeyler olğanını istedik. Mana dağdan koruya deniz yetişmey, mında dağ yerini tutacak dağ tapıla, lakin deniz yok çünkü o bir kuş kıbı, arı bir dünya. Afsus ki o yok mında. Mında ozincik var, ancak o pek içkine ve içinde timsah gibi yatmaktan başka bir şeye yaramay. Программамыз сонuna еті сіз үшін студияда Евгения Пекунова Челшты. Бұзны сейретіңіз, видео ақырым сәпесіне қошыңыз Құрыш Кенжі.